zacu zaje z'abakongomani twese twaye amacakubiri ngo abangaba n'abandi zamoko n'ibindi byose bizotuma abantu batera imbere kuko ubumwe uzabutuma ubwoko cyangwa se igihugu gitera imbere. Ibibazo byatumye Paulo amaze kugenda amaze gutuma Timote ngo aje kureba kundi itorero rimeze ngo agiye ngo asanga itorero n'iricanga nyine ritoye ngo bari bafite ibibazo bigera kuri bitatu Paulo yatumye abandikira. Kibazo cya mbere ngo nukudasobanuka n'ibyo kugaruka kwa Yesu. Bari bafite confusion yo kuza kugaruka kwa Yesu. N'ubu ngubu birahari. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Zerekana kugaruka kwa Yesu birihuta kuboneka byararangiye. Hari ibimenyetso kugaruka kwa Yesu bigomba kuza. Hagomba kuba ibimenyetso ku Bayuda, hakabimenyetso ku banyamahanga, hakabimenyetso ku itorero aryo bakristo. Ku Bayuda hasigaye ibimenyetso bitatu. Ku banyamahanga byararangiye. Ku itorero hasigaye kimwe. Wadane gushaka. Amen. Satani kugaragaza gato kwishaka. Yishire mu muryango wawe igaragaza gato kwishaka. Bana ngaho bagiye ngaho ngabo ni bande babasamanye ni bande banyarumogi ni bande biteka mutwe ni wewe wanyu ukamushyize kujya mu wese kwatuzo gusata. Sawa. Amen. Zabwira abantu babandi bari kugira birukanga bakenda bagukora basengera batanga amafaranga. Zabwira ijambo nkunze kuvuga gusenga nta urusha undi gusenga. Icyo turushanwa ni umwete twabishoyemo. Wanesa sibiho nagisengera umwaka wa mbere Imana iranyihorera kuko Imana igira ibibazo igira ibisubizo bitatu. Igira yego, ikigira ndategereza, ikagira na oya. Ariko ndagusabira umugoroba Imana izokurinde tegereza zo kugirira neza. Yagaze mbwira ibintu nkamubwira ngo none burasha yambwira nasenga gusenga umunsi nagiye mu gitondo nta numva byakomeye ngasenga umunsi umwe nigeze guzinduka mu gitondo kare mu mashuza yari amazi bene ko ashusha atakonje ndafukama ndasenga Imana vuga amagambo yose Imana yamitera igipindi irambwira nazangira ngo none nimva muri amashuza ngo namasanga ibisubizo biranye. Paulo abwira abakora intarabwo ngo nuwo nagira indimi nabwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose ariko nta rukundo ngo bameze nk'icuma gira gute gisakusukire. Avuga ijambo rya gatatu arabangurese n'ibyo ngibyo ngo nubwo nagira kwizera kubasha gukuraho imisozi nkabwira imisozi nkabwira umusozi wa Kayole wimuka ugende utabwayo aravuga ngo nta rukundo nanone magize gute ntaco. Avuga ijambo rya kane aravuga ngo nubwo nagira umutima wo gutanga ngatanga ibyanje byose bigashira nageze umwe ngo naje nitanga twikwa ngo ariko nta rukundo mfite ngo ntaco mbatico. Avuga amagambo agera ku 10 nangahe azaba mu muntu y'urukundo rwa Yesu gaje kandi urwo rukundo ni Yesu nukuri yatugezemo asigaye banatwe ngo kandi haleluya. Cyagice basoma badutegetse gusoma tuzoganiraho iminsi yose turi imbere y'Imana. Rwandiko rwa mbere Paulo yandikiye itorero ry'Ikigo Tesalonike ibice 5 n'umurongo wa 17 haravuga ngo musenge ubudasiba. Amen. Turangirize tumubisa ko bwanditswe na Luka igice cya 18 n'umurongo wa mbere turageza ku murongo w'8. Bibiliya iravuga ngo umugani w'umucamanza w'umupfakazi w'umutitirisha abacira umugani wo kubigisha ko bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arabwira ati hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubahaga Imana ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu harimo umupfakazi aramusanga aramubwira ati ndengera ku mwanzi wanje amara iminsi atemera ariko aho ageze aribwira ati nubwo ntubaha Imana kandi sinite no ku bantu ariko kuko uyu mupfakazi nduhije ndamurengera ngo adahora aza iminsi yose akandusha. Yesu umwami Yesu arabaza ati ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze ubwo bibaye bityo Imana se tizarengera intore zayo zitakira ku manywa na nijoro mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba ariko umwana w'umuntu naza mbese azasanga kwizera kuko iri mu isi. Mwakira ijambo ry'Imana. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndashima Imana kuko yatugiriye neza ikaba yaturinze ikaturagira
tukaba turaye kuri uyu munsi wa none w'igiterane. Imana yabikoze ishimwe cyane. Ndashima nanone kubwo ikaze n'ubutumire bw'abayumbe ba karere ka Kayole. Sibwo bwa mbere kandi sibwo wenda sibwo bwa nyuma, ariko turashima Imana kuko mwadutekereje. Hano muri uyu muhanda harimo abavuga butumwa benshi, harimo abashumba benshi, harimo abavuga butumwa benshi kandi beza, ariko mwaradutekereje, natwe turabishima Imana kandi namwe bashimira Imana ngo ijuru umugisha. Haleluya. Ndashimira nanone kubw'igitorero yobowe n'umushumba mwene data Ngenganyi. Nukuri tubuciye bugufi cyane ko mwatanze kibanza. Imana ngo ijuru umugisha namwe. Bongerere rwose turaciye bugufi kandi turabashimira, ndetse na timu yose, itorero ryose mwagize neza. Imana ngo ijuru neza. Ndashima kubw'abashumba benshi, barimo abashumba bakuru n'abandi bose. Imana ngo ijuru neza. Amen. Abayumbe bose bakarere ka Kayole ndabashimira kubwo mugambi mwiza. Imana ngo ijuru ibagirire neza. Ndashima kubw'umusaza zehe, turabubaha, nimwe twakure mu bigerenge byanyu, twaciye mu nzira zanyu, kuko Bibiliya ivuga ngo mwibuke ababayoboraga kera bakavugira ijambo ry'Imana. Abo turibo none tubikesha mwebwe, mwatubera icyitegererezo cyiza. Imana ngo ijuru umugisha cyane. Nabonye mama Bawiri, teka ryose mubonye ndishima kandi nkamwibuka mu bintu byinshi. Twabanye muri paruwasi twe tukiri batoyo, ndiyanibuka haraga muri paruwasi ya Bwegera, tuboye n'umushumba wacu watabarutse Imana yacuye Muzuzi. Kuyo mubonye rero mubona mu bintu byinshi, mwibuka paruwasi ya Bwegera, kibuka umushumba. Ndacibugufi cyane kubwaye mama. Imana ngo umugisha cyane, ndakunezerewe. Imana ngo ijuru kugirire neza. Haleluya. Bazaga iwacu kenshi kuri Gatobwe, ngira ngo yashitse nk'ikirunga zingaye kuri Gatobwe, bari kumwe n'umushumba. Iyo mubonye rero zanishima. Ndishimira abantu bose twagendanye, ndishimira umushumba Pastor Rugondera twagendanye, twari dufite gahunda, ariko nakubonye ndishima n'ukuri byo kundwe mutima. Imana ngo mugirane cyane. Rero twazanye mwene data Bonfisi na Mandera na Anabeli mukobwa wanje, kwese twagendanye. Imana ngo mugirire neza. Ndashima cyane kubwo mwese ndabakiriye ngo mwegere n'Imana ngo mugirire neza. Amen. Ndashima kubwumvuga mutima mwene data turi kumwe Patro, maze uganira amagambo menshi yagiye yanciriye umukero w'amagambo menshi nari kuvuga, bitume mvuga makeya. None nimara ninjire mu isomo nyaryo. Ndashima Imana kubgawe kandi Imana kugirire neza. Haleluya. Iminsi tuzabana magambo yo gusenga n'ijambo ryinshi, njewe natangiye kuryandika igitabo. Maze ndatangiye kuryandika igitabo, kiracikiri umugambi natangiye kuryandika. Kurivuga rero iminsi 2-3 sinobibonera umwanya, ariko nzovuga makeya. Ndimo nditegura, ndimo negeranya, nahise mwaya magambo tuzoganira natekereje. Mwamagambo 5. Ijambo rya mbere aryo dutangira uyu munsi wa none, turabazanya ngo se gusenga niki? Amen. Niryo dutangira turatangira tubazanya ese gusenga niki? Tuzakurikiza ijambo rya kabiri. Muri iryo jambo rya kabiri tuzovugamwe amagambo agera kuri 7 umuntu azahabwa iyo agira umwete wo gusenga. Hari amagambo menshi azahabwa, ariko muri aya magambo nahisemo amagambo 7. Hari amagambo 7 gusenga kuza guha umuntu. Ryo iryo jambo rya kabiri. Rya gatatu tuzovugana hejuru y'amabanga 7 isengesho ritabura gusubizwa. Amen. Hariho amagambo 7 umuntu azahabwa, hakaba rero n'amabanga 7 y'isengesho ritabura gute gusubizwa. Rya kane tuzavugana hejuru y'amagambo nanone 7 na gentronya 7 karanejeje, amagambo 7 azatuma amasengesho y'umuntu aba amanyantege nkeya. Amasengesho y'abantu benshi n'amanyantege nkeya. Tuzovuga impamvu zazituma aba abanyamanyantege nkeya. Turemezanye twese ko amasengesho menshi n'amanyantege nkeya. Kubera iki? Tuzovuga impamvu 7 zazituma aba abanyamanyantege nkeya. Rya gatanu aryo tuzorangirizaho, tuzobwira n'abantu basenga bagasubizwa n'abandi bantu bosenga ntibasubizwa. Niyo tuzorangiriza ku cyumweru nimugoroba. Amen. Nimugoroba niho tuzorangiza tubwira n'abantu bosenga bagasubizwa, abantu bose ntibazasubizwa. Abantu bose ntibazasubizwa. Hari abazasubizwa nazo gute natabasubizwa. Abo ngabo rero tuzogira gute? Tuzobavuga turangiza
igiterane nimugoroba niyinga Imana nitugezayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sinsura muri amagambo Paulo mwene data yavuze cyane. Paulo niwe wanditse urwandiko rw'Itesalonike. Itesalonike ryari izina ryitiriwe icyambu cy'amashu, isoko y'amashyuza yahabaga, kandi yari kapitali y'umujyi mukuru wa Makedoniya. Yari intara nkuru, niyo yari province nkuru. Uyu mudugudu nako se cyangwa itorero Paulo yarishinze mu rugendo rwe rw'ivugabutumwa rwa kabiri. Ubwo yaravuye amaze kugeza i Trowa, yumva ngo ijwi rimuhamagara ngo nambuke azi Makedoniya. Paulo ngo amenye kuko Imana yashatse kuko aje mu Buraya. Aragenda i Buraya, aho yatangiriye i Filipi. Ageze i Filipi yahuriye n'umugore wacuruzaga imyambaro wihenze cyane witwa ngo ni Lidiya. Ngo amubwirije ubutumwa, Imana ngo ikingura umutima wa Lidiya ngo yakira ubutumwa. Haleluya. Iryo torero ry'i Filipi ritangizwa n'abantu batatu. Ryatangizanyijwe na Lidiya, ritangizanywe na wa mugore na wa mukobwa waraguraga wamaze iminsi ngo agenda inyuma ya Paulo, ngo akavuga ngo aba ni abagaragu b'Imana. Bigeze aho Paulo arabacaha dayimoni wari umurimo ngo amuvamo. Basebuje yungukiraga inyungu, babibonye ngo bakereya problem, baramufungisha aja muri gereza na Sira. Nijoro mu gicuku Paulo na Sira ngo bararirimba, inzugi zirakinguka. Umuntu wa gatatu yari wa wundi warurinze gereza. Abo nibo batangije itorero ry'i Filipi. Intambara ziraba, Paulo arahunga aragenda, yaje kunyura Pamfiliya aseruka Itesalonike. Itesalonike yahamaze amayinga 3 cyangwa se amasaba 3. Kandi muri aya masaba 3 ngo yahamaze agenda impaka n'Abayuda, kuko yasanze amoko abiri. Yasanze Abagiriki, ahasanga n'Abayuda. Abayuda bari bafite sinagogi. Paulo ngo barabiza mwe amasinagogi 3 ahagenda impaka nabo, abemeza kuko Yesu Kristo yazutse. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ararangiza sijo cyangwa gukora amateka manini kugira ngo nihute kugira ngo nzocunguze umwanya nzovuga ibyo Imana yashize ku mutima. Hanyuma Bwana Yesu asifiwe. Agenda igitaraganya, kuko ngaho ngo hari ubutsa itsinda ry'abantu ngo ryaza rivuga ngo abubise ibihugu ngo nino bahageze. Barabirukana. Aragenda ngo ariko asiga Timotheo, asiga na mwene data sinzi n'amateka aranyibagirwa, ariko basigari babiri kugira ngo basigaze bakomeza, kuko itorero ryari rimaze ibyumweru 3 bumva ko yari kirito cyane. Asigara bakomeza, aragenda agera i Beroya. Ageze i Beroya ngo abiberoya bo bari beza kuruta ngo Itesalonike, ngo kuko iteka ryose ngo bashakishaga kumenya ko ibyo babwiwe muzanditse kuko ari ukuri. Wowe ibintu byose uri kwemera gusokemera, wowe ndi woba nk'abiberoya. Inyigisho zose zize zose zikwikubiteho wemera ngwiyi, inyigisho zose wemera ngwiyi, washakishije nawe ugashakisha. Abiberoya ngo bari beza kuruta Itesalonike, ngo kuko iteka bashakishaga mu byanditswe kugira ngo bamenye kuko izo babwirwa ari iki ari ukuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Paulo ageze amaze kwandika, amaze kumenya idini ryari hari idini ry'Abayuda y'abasinagogi. Narivuze neteka nihuta kugira ngo ndashaka icyo nshaka kugendera cyane cy'amateka, ko ndashaka tuganire amagambo Imana yashize ku mutima. Bwana Yesu asifiwe sana. Abaroma ngo bayicururizaga agace gakungaye cyane, kuko icyo gihe Paulo yazandika uyu mujyi w'i Korinto wari utuye n'abantu barenga 200,000. Kandi ngo icyo gihe hariho ibyamu 3 bikomeye by'ubucuruzi byakorera ku nyanja cyane cyane ya Mediterane. Hariho icyambu cy'Efeso, hakaba icyambu cy'i Korinto, hakaba n'icyambu cy'Itesalonike. Ibyo byari bikomeye cyane, kubera ko wewe bituma umujyi iteka ryose ugira amaporo, igihe cyose ugira activities zifaranga bakora kuze kubacuruza. Kuko ngo Abayuda bari barazanywe muri uwo mudugudu no gushaka gucuruza cyane, kuko bakunda gucuruza. N'ubu ngubu n'abagabo bazi gushaka ifaranga. Amateka iyo uvuze Abayuda ni abantu bazi gucuruza cyane, baranakundana kandi bakanizerana. Mu Bayuda ntawuza wandikirana izandiko zo kwandikirana ngo bandikire inani ngo twandikirane ngo uzompa ifaranga, twandikirana ibibaho iyo bazabizera bene wabo kavuga ngo guhaye amafaranga nize kuzayambeza kandi nyine kayemuheza. Amen. Haleluya. Kubera ko iyo gacuruza kandi banakona umuyudi yageze ahantu mbere yuko aje kubaza ahandi cyashara, azabaza agashaka mwene wabo.
yamenye ko mwene waba hari niwe azaje kugurira kandi bizacu zaje z'abakongomani twese twaye amacakubiri ngo aba nabandi zamoko n'ibindi byose bizotuma abantu batera imbere kuko ubumwe uzabutuma ubwoko cyangwa se igihugu gitera imbere. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Paulo rero yasanze hari ibyaha yazashinja, yarimo shinja abatesalonike bigera kuri bingahe. Icyambere ngo yarimo abashinja kuko ibo mwebwe ngo mwishe mwe ng'abayuda mwishe Yesu. Amen. Akabashinja nanone kugira naba bahanuzi, akabashinja kurenganya itorero karengane kabayeho, akababwira kuko ntibakira kutibanejeje Imana, ntibuzuraga n'abandi bantu kuko ngo ntibuzuraga n'abandi bantu. Hanyuma ngo akababwira kuko bahakanaga agakiza ka Yesu Kristo. Abo n'abayuda. Ibibazo rero bikomeye cyane byatumye bandikira, nibyo nashatse kubwira, niho nshaka kuvuga ngo nje mu ijambo. Ibibazo byatumye Paulo amaze kugenda, amaze gutuma Timote ngo aje kureba ukuntu itorero rimeze, ngo agiye ngo asanga itorero n'iricanga nyine ritoye, ngo bari bafite ibibazo bigera kuri 3 Paulo yatumye bandikira. Kibazo cya mbere ngo nukudasobanukwa n'ibyo kugaruka kwa Yesu, bari bafite confusion yo kuza kugaruka kwa Yesu. N'ubu ngubu birahari. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Zerekana kugaruka kwa Yesu birihuta kuboneka, byararangiye. Hari ibimenyetso kugaruka kwa Yesu bigomba kuza. Hagomba kuba ibimenyetso ku Bayuda, hakabimenyetso ku banyamahanga, hakabimenyetso ku itorero aryo wa Kristo. Ku Bayuda hasigaye ibimenyetso 3. Ku banyamahanga byararangiye. Ku itorero hasigaye kimwe. Ndabivuga nihuta. Ibisigaye ku Bisirayeli ni iki? Abisirayeli hasigaye ikimenyetso cyo kubakwa ku rusengero i Yerusalemu. Ariko nanone ibikoresho byose byagize gute byaruze. Hasigaye kuri uwo musikiti uhava bagatangira kubaka. Ikimenyetso cya kabiri gisigaye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Ni igitambo. Igitambo nuko birageragezwa cyatambwaga kigomba gutambwa kizatambirwa mu rusengero. Nuko birageragezwa ari n'inyigisho za Bibiliya tutotingo cyane. Inka zageragezwa ko zirageragezwa. Igitambo cya gatatu, ikimenyetso cya gatatu ni abatambyi bo mu nzu ya Lewi. Hari abapimwe bahari bamaze kugaragara bahari. Ku itorero rero hasigaye kuko ubutumwa bwiza bukwira isi yose. Ariko nanone iyo ko birihuta cyane ugeranye na media na internet n'ibindi zose n'abizogajuru, ubutumwa bwiza ko burihuta cyane. Tibukimeze ka kwa kundi kwakera abasaza bazari abageze bakagenda. Oya, hariho iterambere ikoranabuhanga rihari ryihutisha kugira ngo ubutumwa bwiza bugire gute bukwira isi yose. Kubanye mahanga byararangiye. Ariko ngo abatesalonike bari bafite ikibazo cyo kugaruka kwa Yesu. Icyakabiri ngo bari bakurambirwa no gutegereza uko kugaruka. Bari barambiwe. Haleluya. Kuko Paulo abandika urwandiko urebe ukuntu bari barambiwe kubera ko nyine bari abana batoye. Inyigisho zazivuga ngo yabandikiye urwandiko hagati y'amezi 3 n'amezi 6 havuye. Niwe yabandika urwandiko. Ariko kera ngo bari barambiwe no gutegereza kugaruka kwa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kandi n'ubu nyine abantu bararambiwe. Abantu bagize gute? Bararambiwe kabisa. Haleluya. Ariko ibyo si ibyacu. Yesu yaravuze ngo iby'imisi n'ibihe si ibyacu. Aze none amari n'imyaka izacu gusanukira gute ni ukuba maso kuko tutazi umunsi n'igihe. Yatebuka atatebuka, yatinda atatinda, si ibyacu. Ibyacu ni uguhora turi maso. Bwana Yesu asifiwe. Icya gatatu, ibibazo bitatu ngo cyangwa ikibazo cya gatatu bari bafite. Ngo bari bafite ikibazo cyo kutamenya iherezo ry'ababo bapfuye. Amen. Cyo cyatumye avuga ngo ntibukababareka abandi badafite ibyiringiro. Niba mwizera kuko Yesu yapfuye akazuka, aba ariko mwizera kuko azazana n'abandi bose bapfuye muri Yesu. Amen. Izo bibazo rero bibatera yandi magambo agera kurangahe. Ijambo rya mbere ngo bibatera kwanamuka
no gucika intege bababazwa nuko bizereye ubusa. Imana itubabarire. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kudosobanukirwa uza kugaruka kwa Yesu, kutokumenya amaherezo y'ababo bapfuye, kubwo kurambirwa no gucika intege, ngo biyatera bamwe kwanamuka batangira gusubira inyuma. Haleluya. Ndetse ngo bibaza kuko bizereye ubusa. Kandi biriho muri kino gihe. Imana itubore cyane. Cyakabiri, ngo bari binjiwemwo n'inyigisho zo kubacogoza kuko Yesu yagarutse kera. B'Abayuda basanzemo ngo hari yadutse nk'abigishwa ngo bazababwira bakavuga ati mutegereje kera Yesu yaragaruka. Kera yagize gute? Haleluya. Bibatera gucika intege no kwanamuka, bibatera no kubabwira kugira ngo Yesu yagize gute? Yaragarutse. Imana idufashe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hariho n'ibintu bitatu bikomeye ngo byasaga n'inkingi z'urutorero. Hari ibintu bitatu ngo byasaga n'inkingi z'urutorero ry'Itesalonike. Ijambo rya mbere kwari ukwizera, ijambo rya kabiri ryari urukundo, bya gatatu byari ibyiringiro. Inkingi zitatu zari zikomeje itorero Paulo yari yarabwiye, zari zishingiye kuri ibintu bitatu. Kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya. Kwizera ni amaboko azasingiriza umuntu ibisubizo biva ku Mana. Kwizera ni ukugira Imana icyizere. Abantu benshi muri kino gihe cy'imperuka bafite icyizere abana babo, bafite icyizere abagore babo n'abagabo babo, bafite icyizere amashuri bize, bafite icyizere cy'amafaranga cy'ubutunzi bwabo. Ariko Paulo ageze ahangaha abigisha itorero ryari rishingiye kubwo kugirira icyizere Mwami Yesu. Gira Imana icyizere. Zakunda kuvuga amagambo meza umugabo witwa Andre Murayi yavuze azanezeza cyane. Andre Murayi yaravuze ngo hari impamvu zituma kutugira Imana icyizere. Nizi ngo nuko Imana ari umuremyi wacu, kandi umuremyi ntabwo yaturemeye ubusa, hari impamvu yatutegeye. Paulo aravuga ngo twebwe ngo turabo yaremye ituremeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu, ngo iyo yitegure kuva kera kugira ngo tuyigenderemo. Cyakabiri, ngo atuzi mu mazina, akuzi mu izina, ntaza kwitiranya, arakuzi mu izina. Haleluya. Arakuzi mu izina. Israeli abwiye ubwoko bwayo, yarabwira ngo yewe Israeli we, ubona kumenye mu izina, uri uwanje. Aravuga ngo nunyura mu migezi nzaba ndi kumwe nawe, nunyura mu migezi ntizagutembana, ngo nunyura mu muriro ntuzasha. Haleluya. Haleluya. Ngo kuko wambereye inkoramutima. Irakuzi aho unyura hase, ibibazo urimo, ibigaragaza urimo, imisozi wanyuramo, Imana irakuzi. Reka gucika intege no kurambirwa n'igihe cyo kubabazwa. Mu gihe bavuga ko bitagishobotse, nibwo Imana izivuga ngo humura ndakuzi kandi humura ndakuzi kandi kwitayeho. Irakuzi, ikuzi mu izina, tiyo kwitiranya. Hari umugabo wigeze kuvuga aravuga ngo izimenya gutandukanya akanyegeri k'umukara ku ibuye ry'umukara umwijima w'icuraburindi. Irabizi, irakuzi. Hari abantu uzumva zasenga bakavuga ngo se ngo je wiranze, ngo se Imana ngo iranze, ngo je usinga imenya ngo nikinyibukire kwibuka. Bivuga ngo yohumza twoshira. Yogira gute? Yohumza twagira gute? Twoshira. Uza abantu barayapfuye ukuntu bangana. Uza abantu nyine bari babagwa bari mu bitaro bije mu salle d'opération. Uza abantu babacikana, uza abantu bafite ibibazo, uzi. Ariko wowe uraharura genda. Bona umuntu w'Imana nuko ikuzi kumuzina. Cya gatatu gituma tugira Imana icyizere, ngo nuko Imana ihora iturwanira intambara tuzi nizo tutazi, nizo tubona nizo tutabona. Yesu ahabwe icyubahiro. Weze Yesu icyubahiro. Haleluya. Impamvu ya gatatu tugomba kugira Imana icyizere, tugomba kwizera nuko ihora iturwanira intambara tuzi nizo tutazi, nizo tubona nizo tutabona. Tubereye maso. Haleluya. Torero ry'Itesalonike ngo ryari gishinze hejuru y'inkingi yo kugira Imana icyizere. Cyakabiri, ngo bari bashingiye kuki, bari bashingiye hejuru ngo yo kugira gute y'urukundo. Urukundo
Pawulo yabivuze neza arimo asubiza abakorinto muri rya bwandiko rwa mbere bamwandikiye bamaje ibibazo bigera ku 8 abasubiza abaheze buri kibazo cyose ageza igisubizo mu kibazo cya nyuma giheka cy'umuzuko Bwana siwe sana cyane ko cyambere ejo y'amacakubiri yari ari mu itorero ngo kuko bamwe baza bavuga ngo bakavuga ngo turaba Kefa abandi ngo turaba Apolo abandi ngo turaba Kristo. Pawulo arabwira ngo se abo bose nde wafiriye aravuga ngo jewe Pawulo nashizeho urufatiro nkumwakisha mukuru umuntu wese yakubakaho ariko umuntu wanaje kubaka ngo yirinde cyane ngo yubaka niba yubakisha ngo zahabu cyangwa se ngo yubakisha ifeza cyangwa se ngo amabuye y'agaciro ariko ngo ikizagerageza umurimo niki ngo n'umuriro. Haleluya. Arabwira ngo icoma icyo ngicyo n'urukundo avuga ngo ibintu bigera kuri bingahe n'usho bunabitekeje bunasoma amagambo teka abantu bafite bari mu kwiratana cyane bakamusanga abantu barazamutse mukanye ndaje mvuga amagambo wenda rimwe na rimwe ataza kumera neza aje ngusharira ariko umutima mwiza n'uzusharira mutuje gukiza no sharira. Bwana asifiwe. Haleluya. Kamusanga yarazamutse ni igitangaza. Pawulo abwira abakorinto arabwira ngo nubwo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika. Haleluya. Ko ruvaye amagambo nubwo navuga indimi z'abantu kazimenye zose kagera nubwo mvuga iz'abamarayika ngo ariko nta rukundo ufite ntaco mba ndico. Amen. Cyakabiri aravuga ngo nubwo nagira impano yo guhanura kamenya ibihishwe zose ariko umuntu kuntu bari mu haleluya umuntu agiye asenga akavuga ngo senga iwanyu ngo yanyu ngo hameze gutya akarashwagisha yamara akazamagane ahengamye ngo agira impano kwire ngo akamusanga yarahengamye ntarabona. Haleluya. Bwana asifiwe. Pawulo abwira abakorinto aravuga ngo nubwo nagira indimi nabwo nagira impano yo guhanura nkamenya ibihishwe byose ariko nta rukundo ngo bameze nk'icuma gira gute gisakuzugire. Avuga ijambo rya gatatu aravuga ngo uretse n'ibyo ngibyo ngo nubwo nagira kwizera kubasha gukuraho imisozi nkabwira imisozi nkabwira umusozi wa Kayone wimuka ugende utabwayo aravuga ngo nta rukundo nanone magize gute ntaco. Avuga ijambo rya kane aravuga ngo nubwo nagira umutima wo gutanga ngatanga ibyanje byose bigashira nageze umwe ngo naje nitanga twiko ngo ariko nta rukundo mfite ngo ntaco mbatico. Avuga amagambo agera ku 10 nangahe azaba mu muntu y'urukundo rwa Yesu gaje kandi urwo rukundo ni Yesu nukuri yatugezemo asigaye banatwe ngo kandi haleluya. Bwana Yesu asiwe sana kandi ngo agakiza ke muri twe kameze nk'umuraba mu nyanja nukuri yatugezemo Yesu yakugezemo iyo wamushuguta iyo wicaye wenyine iyo uri wenyine kwe umutima tuzurya ruswa wobesha abantu. Hari umuhanga wavuze ngo hari abantu babiri bazi mu muntu neza n'Imana yamuremye n'umutima nama wiwe kwese iyo usugusa umutima wawe uririya hirya Machakosi uririya Yakisi n'ahandi warenguye Mombasa iyo usugusa umutima wawe kweli urimo Yesu Imana tubabare. Haleluya. Ngwaze gutanga yamba ngo kuko urukundo rurihangana rugira neza rwihanganira byose. Haleluya. Nayo magambo cyake nyuma avuga ibyiringiro by'abana b'Imana. Nihuta kuko imgoroba ko ndashaka ngo tuvugemo amagambo wenda makeya atari menshi cyane nubwo duhatuvuga muri none rero reka dutangize ijambo rya mbere. Bibiliya yavuze ngo musenge ubudasiba. Nayisomye mu ijambo ry'Imana byavuze ngo musenge ubutitsa. Prier sans cesse. Prier c'est une ordre, ni tegeko. Prier ni impératif kandi impératif kitezo ni tegeko. Prier senga ni tegeko ubudasiba usenge ubudasa. Yesu atira abantu mugani ngo bereke uburyo bagomba gusenga badacika intege batarambirwa. Aravuga ngo mudugudu umwe hari nk'umucamanza utuhaga Imana ngo ntiyite no kubanga ngo akaba n'umfakazi warurenganijwe. Umfakazi ngo aravuga ngo ageze cyane arembejwe cyane ngo aravuga ngo nubwo uri atubaha Imana kandi no kwitabanda ngo ariko reka ngende kumubwira ngo agende ikihe cyambere muzehe we aramwihorera. Umunsi wa kabiri Bibiliya ntivuga ijoro yagiye ariko ivuga ngo yagiye kenshi. Umucamanza utaruhaga Imana ngo ageze ubwo ngubwo ngo aravuga ngo nubwo ntubaha Imana kandi sinite no kubanda ariko reka ndengere umfakazi ngo uye gukomeza kugira gute kunsakuriza.
Yesu aravuga ngo ese ntimwumvize umucamanza utubaha Imana yagiriye uwo muntu ngo ni gute izarangarana intore zayo zihora zisenga ku manywa na nijoro zidacika intege. Aravuga ngo izazirengera vuba. Ariko bazikibaza aravuga ngo ese umwana w'umuto naza azasanga kwizera kukiri mu bantu. Kwizera Yesu kwa shaka kurimo. Wengi wafungwa na mali, wengi wafungwa na vyeo, wengi wafungwa. Watu wa Sodoma walicheza na dhambi, Mungu kawaangamiza, lakini kamuokoa Lutu na mkewe. Amen. Gusenga rero niki dasura muri amagambo mwene datavuze n'Imana aje gutangizanya wenda ntangire n'introduction y'aya magambo 7 umuntu azahabwa yasenga. Gusenga niki ndabivuga ngo amagambo agera kuri makeya ayose. Gusenga ijambo rya mbere ngo nukuganira n'Imana. Nukuganira niki n'Imana. Kandi bike warane yaravuze ngo kuganira ngo tuganira nk'umuntu uganira n'umuntu uri kure cyane ngo ni ikiganiro cy'umubyeyi n'umwana. Papa na n'umwana na daddy. Umwana tekereza iyo wishaye n'umwana wawe yaje kuganira. Umwana wawe yozi wawe agatekereza kuko niba aje gusaba umwenda umwima azaza afite confidence yose azi kuko agiye kwande kwasi. Iyo bamwirukanye azagenda aje gusaba school fees afite confidence yose. None se kitumuri mugenda ukagenda abantu baza basenga Imana bakayisenga nkaho wabayishikije nkaho ni ikintu gikomeye. Oya, gusenga ni kiganiro cy'umwana na se, cy'umwana na nyina. Wanesa sijiwe ijo cyatumye se yavuze ngo munze gusenga muze ngo data wa twese uri mwisho izina ryawe ryubawe. Haleluya. Gusenga nukuganira n'Imana kandi yatuganiriye Imana izayumva. Maraki yaravuze kuri 5:13 aravuga ngo ubwo abubahaga Uwiteka baganiraga Uwiteka ageze atega ugutwi ako. Imana izayumviye tuganiriye. Iyo ugiye imbere y'Imana uzigenda imbere kugiye kugenda ku muntu ukomeye cyangwa uzigenda imbere nkaso uzigenda imbere nk'umuzeye wawe. Gusenga nukuganira n'Imana kandi kuganira n'Imana mu buryo umuzeye yaganira n'umwana we. Hari inzira zibiri tuganiramo n'Imana. Hari igihe tuvuga iyo igaceceka ikadutega amatwi. Hari igihe natwe duceceka nayo ikaganira natwe twayitega amatwi. Niryari tuganira ikadutega amatwi. Iyo wafashe abandi bararyamye saa 8 z'ijoro ukabyuka gusenga. Natanga ejo bundi mwene data muvuga butumwa Desire yabivuze kandi niko kuri. Yaravuze ngo gusenga ni igikwiza kuvugwa kuza gukora. Dufite abize theology nyinshi baza bavuga theory bafite principe ariko ntiyo fata umunsi umwe ngo yicare. Kandi natanga ejo bundi ngo isaha umwanya mutoya minimum wo gusenga, umwanya mutoya wo gusenga w'umukristo mutoya uri hasi y'indi yose ngo ni isaha. Isaha byibura. Yesu yaravuze ngo se munaniwe kubana nanje byibura isaha imwe niyo minimum ishoboka. Niyo ni muntu ariko umuntu akavuga ngo ni umukristo ariko atazabasha gusenga isaha imwe atagira n'isaha imwe mbere y'Imana. Atozuka ngo yicare atogenda ahantu ngo yicare asenga isaha imwe. Iyo tugiye gusenga, iyo dutangiye kuvuga burya ngo Imana iziceceka ikatutega amatwi. Ni twebwe duhatuvuga nayo ikadutega amatwi. Ni ryari rero nayo izivuga ngo niyo tubumburiye Bibiliya tukayisoma burya duhatuganira. Ibi hayiganira natwe tugaceceka tugategera. Amaze rero muri kino gihe cy'imperuka gusoma Bibiliya kwabaye kundi. Dore nkuza kuvuga cyane bikuze kubivuga dore intambwe zigera kuri 5 zine zituma ijambo ry'Imana rigira akamaro mu muntu. Dore intambwe zine zituma ijambo ry'Imana rigira akamaro mu muntu. Intambwe ya mbere ni ukugira umwete wo gusoma ijambo ry'Imana ukajya kurisoma. Intambwe ya kabiri ukagira umwete wo kuritekerezaho. Intambwe ya gatatu ukaryigeraho. Intambwe ya kane ugashira bikorwa ibyo rikubwiye. Ngo witwa ngo ni Makartire yanditse igitabo cyitwa Imfunguzo 10 zazituma umukristo akura. Yaravuze ngo ishuri rya mbere, iryo shuri niyo magambo nasomyemo, aravuga ngo ishuri rya mbere ryo kugira umwete wo gusoma ngo rigira abanyeshuri benshi. Ishuri rya kabiri umwaka wa kabiri wo kuritekerezaho ngo abanyeshuri bagatangira kugabanuka. Ishuri rya gatatu ryo kuryigeraho noneho ngakasigara imbarwa. Irya kane ryo kushira bikorwa ngo asigaye mu bake.
Imana itubabarire. Haleluya. Gusenga nukuganira n'Imana. Ni haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Umwami ngo umunsi umwe umuntu umwe ngo umwami yaratuye ngo mare gutorwa. Ngo abantu bagenda bamugira inshuti ze bakamuga ati none uzogira gutyo uzotugiriza gutyo. Umwe ngo aravuga mwe ayo mukuru na murayasi. Ngo aramga ati jewe nta kintu nsaba. Uzureka nizomara kwicara muri tribune imishi y'ubucwahiro. Numara kwicara uzureka je gusanze nkongorere gusa. Niyo tuvuga ijambo gusa nkongorere gusa. Just kongorera gusa. Umwami ati cyo ngico gusa. Uzuza kwicara uzo unyongore gusa ati nico shaka nta kintu shaka. Nuzozumara kwicara muri tribune waje muri stade. Abantu barateganya uzunyemera nze nkongorere ningo ndokubwira ikidere kunyemerera. Umwami ati biroshe cyane. Izo ngizo gusa. Bamara guterana abantu baricaye ngo akaze mu gutwi k'umwami ningo yo tuvuga iryo jambo akagenda ngo busha abantu ariko uyu muntu arakomeye uyu muntu agize gute arakomeye uyu muntu arakomeye gitanga umuntu uzuza umwami akaza umwami akamwemera muri stade akamwongorera umuntu arakomeye abantu bagatangira kuja kugenda gute yaje gukira akijwe n'ivyo ngizo byose. Amen. Wowe unaniwe no kuzoza wongorera umwami gusa ahubwo buzubura kuzongorera Yesu wongorera Imana uyongorera ugiye kuryama uyongere mu gitondo uyongere kumanywa. Umugabo witwa ngo ni Stani yanditse avuze ngo imbaraga z'amasengesho yaravuze ngo prayer gusenga umwarimu wo gusenga the teacher of prayer ni ugusenga umwarimu uzawigisha gusenga ni ugusenga umwarimu wo gusenga uzawigisha nta wundi ni ugusenga saba bavuga dufite abantu benshi bazi kuvuga ama principe baza batondekanya ariko atomara amasaha 12 afukamye asenga Imana. Gusenga nta masengesho agira ubuzima bwe ntubuza gusenga ntibubako ntazasenga ntiyosenga Imana ntiyogenda. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Gusenga nukuganira n'Imana. Haleluya. Ubwira hangaha bakamubwira ati tugwaye uburenganzira uze kuganira na Perezida Ruto uzo umuntu kuntu yoza twirataho yuko amatanga kudukandagira ahangaha bakamuheza telefone gusa akamubwira protocole Perezida akamubwira ati none uhawe favor yo kuzoza byibura ku munsi uganira na Son Excellence William Ruto. Pastor uwo muntu uzi ukuntu umuntu yokandagira kansu uwo n'umuntu ingoma yiwe izoshira uwo n'umuntu uzagupfa ariko tukanga kuganira n'Imana nyiribihe umwami w'abantu uzuvuga bikaba yategeka bigakomera iyo agiye gukora ngo ntawe wikoma mu nkokora ibyo shatse byose ngo yabikoze mu ijuru no mu isi ariko tukanga kuganira nawe bakisuba imperuka bateye agahinda n'umubabaro suba imperuka bateye agahinda n'umubabaro wo kudasenga Imana. Gusenga no kuganira n'Imana kandi twasanze abasaza bagazavuga siko muze bagazavuga bakavuga ngo utaraganiriye na se ngo ntazamenye sekuru yasize gute avuze uwomenye gute Imana ishaka utazuganira nayo uwomenye ubushake bwawe ku Mana utazuganira uwomenye Imana ikunda n'ibizidakunda ubikuye he umuntu azamenye ibyo umuntu akunda n'ibyo ashaka ubwira gute iyo baganira iyo bagize gute baganira iyo ufite usaba wero ko kuganira n'Imana ryari uvuga ni ryari. Amen. Atukuze mu ngomera. Haleluya. Ibiye binsenga ubitenga ngo binyemeza yuko asubiza ngo negere data hari muganyuza nk'inyuza nizera kuzubiza. Cyane cyane cyakabiri. Haleluya. Gusenga bayivuza ngo nugusabana niki n'Imana. Haleluya. Wese cyubahiro. Gusabana niki n'Imana. Ijambo gusabana iyo usomye mu zindi ndimi ukazisobanura busobanura bwimbitse ni ukugira ubushuti n'umuntu. Iyo umuntu uvuze gusabana nawe ni ukugira ubushuti niki nawe. Kandi ubushuti kugirana gusabana n'Imana bugamo amagambo atatu. Ndabivuga mu Gifaransa nimero kuja kugenekereza hari cyo bita ngo ni amour. Akabasha bita ngo ni amitié na intimité. Musabane bugamo amagambo iyo uvuze gusabana bugamo ayo magambo atatu. Bugamo amour bakabamwo amitié na intimité. Amour niki ni urukundo. Hakabamwo iki nk'ubushuti. Hakabamwo n'ubushuti magara. Wanesa sifiwe. Iyo umuntu asabana n'undi bagasabana. Ayo magambo bwerekwa n'amagambo abiri.
bwerekana n'amagambo abiri, ubushuti nyabushuti bwerekana n'amagambo abiri, ni ugusangira ibyanyu, ni ukugendererana. Haleluya. Iyo umuntu avuga ngo usabana n'Imana, muhorana n'Imana, mukumanywa mu gitondo mwabyukanye, kumanywa mwari kumwe nayo, saa sita mwari kumwe nayo, nimugoroba mwari kumwe nayo, gusabana nayo. Ijambo rya mbere kugira ngo usabane n'Imana, ugomba kugira umutima wo kwikunda, bikarenga kwikunda ukagira ubwo inshuti nayo, bikarenga kuba inshuti nayo ukagira ubwo inshuti magara n'Imana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Gusenga ni inzira iza yubaka ubushuti magara n'Imana. Inshuti magara kenshi zikunze kuba nkeya. Wogira inshuti ariko inshuti magara zikunze kuba nkeya. Inshuti magara ni yagundi uzubabara nayo ikababara, wishima nayo ikishima, ibyago byawe niyo byago byayo, tiyo kwirwita mutavuganye nayo, tuhorana mu kuvuganye nayo, ntiwo burara afite ibintu, ntiwo kwambara ubusahari, aba iyo bavuze nawe ntazabugwa neza, ni umujyanama mwiza, tiyo kubona ikibe ngo gwisha. Iyo niyo nshuti nziza. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuko Bibiliya yavuga ngo abo nkunda ndabacaha. Amen. Abo nkunda ngira gute? Ndabacaha. Iza gucaha gute utayikunda? Utagukunda mutabaha mutageze. Uzomenya gute uzishima nizo yango utabutuza. Mana nguje imbazo cyane. Atukuze Mungu wa milele. Haleluya. Isakane, itagatatu n'urufunguzo ruza rukingura ijuru. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Gusenga n'urufunguzo ruza rukingura ijuru. Ya. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Gusenga n'urufunguzo ruza rukingura ijuru, ugatura mu ijuru rikingutse, ukaba mu ijuru rikingutse, ugasengera mu ijuru rikingutse, ukarera mu ijuru rikingutse, ukagenda mu ijuru rikingutse, ugatura mu ijuru rikingutse. Haleluya. Tiwo kohereza ifaranga zikingura ijuru. Igifaransa n'icyongereza wize ndico kingura ijuru. Theology ndende ntizokingura ijuru. Gusenga ni inzira. Zakariyasi yarabivuze ndamukunda cyane. N'umukamike wegeza kuba umuganga, udokiteri ariko aje gukizwa. Yaravuze ngo gusenga ngo niyo nzira yonyine mwizituma umuntu agenda ngo agashika kubwibwina umutima w'Imana. Amen. Umuryango ndiwo gushize ibwina umutima w'Imana. Amafaranga ndiyo kugeza ubwina bw'umutima w'Imana. Indi amashuri wiza n'ubutunzi n'ubusho ikintu kimwe gusa kiza gituma umutagera ibwina umutima w'Imana ni inzira y'amasengesho. Kandi ureke kumunyanza genkeya nuva hano ugenda ubishire bikorwa. Abantu bazatekereza nza numva kuvuga ngo abantu bagatekereza ngo Imana hari umuntu aje tweze kumva havuga ngo Imana ngo ni nkaho kera ngo bageze kuri bitangaza ngo ari kubunyine ngo sinzi uko byangiza ngo abakera ngo nyine none se abakera igihe cyabari abasaza datuvuga n'abandi bose. Haleluya. Nigeze kuja gusura umusaza umwe ndavuze hano mwizina. Nagiye hantu twari tugiye muri korari mu stari wa korari. Ngo dushike ndebe ukuntu ameze datango ntahe nibwira kuzasubira kuja kumubaza amagambo. Ndagenda ngushike sikiwiwe nimugoroba nashise mukabwibwa nyine bamara kurangiza gukaminka ndinjira mu nzu ndamubwira ati naje aranyakira ngo turajya ruguru barabize kuko ntawe zoza uyuvuye n'undi bose bataranze kumugaburira. Barabanza turajye ngo tubare gufungura arambaza ngo ese mwana urinde mwibwira ndamwibwiye uvuye hehe ndamubwiye ati none kuragezwa niki ndamubwiye ati mushumugeze he nagejwe n'ibintu bibiri naje kukubaza ibanga mwakoresha kugira ngo mugereho mugeze naje kukubaza imbaraga mwakoresha kugira ngo zibakomeze muri rugendo niyo magambo ati nayo magambo waje kumbaza ati ni sawa tugenda gutarama dufite umushitsi niturangiza ndakubwira ejo zakubwira mu gitondo turagenda turatarama hano umushitsi waravuye siniko yaravuye ariko nibuka ko twataramye ngo tugeze saa sita barangiza igitaramo abandi barataha dusigarana nawe n'undi mugabo n'undi kina mama w'iryo torero dusugasigaye turi bane hago ngenda nibe narifite akasaha bafukama batangira gusenga ntibapfukamye mwegamira inkingi y'ubunga murabona rwa rubunga bagazagira inkingi hejuru bagashira hagasenga kinani kinkwi hagati umwe yegamira yindi inkingi imwe negamira yindi batera isengesho hari saa 7 barasenga saa 7 zirashira saa 8 irashira saa 9 irashira saa 10 irashira saa 11 irashira size bona neza kuko imirase yinjira mu muryango w'umwango
wirinjira mu muryango. Nta uratanga amina, nta uraririmba muri bo, nta uraririmba gusa. Bageze saa 8 umwe muri abo yasenze sengesho bagirwa aravuze ngo mana narinze ngo yari ariko naje kurishanga muri Bibiliya Timoteyo ni waryanditse. Paulo ni waryandike Timoteyo. Aravuga ngo wowe utuye umuco wakategerwa ngo ariko so tutinyuka tukakwegera. Senga bracha ngo buce mu gitondo dusohotse tugiye dutasha. Sirasenze nabaye maso gusa ndareba gusa ndakanura kuko nibwo bwa mbere nari mbonye amagambo. Abandi mutima uko mukunda mwese kubera intege nke n'uburi. Ibizaza n'ubunebwe byo bidutera. Bari mutangira kuja gusenga batanga dusenga bagatanga kuririmba turirimbo twabande twabaroza mu muhando bagakurungira. Hari umwanya wo gusenga, hari umwanya wo kuririmba. Iyo ni intege nkeya kubera kuko intege nkeya azatanga kuririmba gusenga amagambo akamashira. Ariko umuntu wasenze Imana wasenze azasenga kugira ngo ni robine bafunguye amagambo akaza. Abasaza barasenze barasenga nta watanze amina, nta wateye haleluya, nta waririmbye neza mbona kumbura surase. Mu gitondo dusohotse dutashe aramwa ngo mwana ngo abonye ibyadufashije. Namwe ati muze ureka kumbwira nabibonye. Wewe utazusenga n'isaha imwe ngo Imana irakora bivuye gute kwana heke kwabakuru bavuze ngo amaraso azava mu rugumo. Hano hoboneka umuhungu umara iminsi 3 asenga Imana afukamye agasenga Imana ikakora ibitangaza muri umuhana gute irakora ibitangaza ke aramasengesho baje mu butayu aje mu rubunga akaririmba gashaka gacuranga indirimbo na telefone igasakuza gute. Dukeneye abanyamasengesho dukeneye abanyamasengesho. Dukeneye abanyamasengesho. Uyu muhanda wa Kayole wabona umukobwa ufukama uwo mugabo yambaye ubuhamye mu gitondo tugeze muri we arambwa ngo bigeze kuja kumusitari mu Gahwera. Bageze mu Gahwera ngo bagiye kwigira mu muhanda ngo bahura n'umwana w'umukobwa mutoya ngo ariko babona ko akayangana cyane ngo bibazo byabaye kuri uwo mukobwa babuze ibyabaze ngo binje mu muhanda. Bageze mu muhanda ngo barabakira bararirimbira reverani wari waje kubakira ngo mare kubakira batabaye icyayi ngo basohoke baramaza. Uriya mwana w'umukobwa atuye muri uyu muhanda atuye muri muhanda none ko afite ubwiza budasanzwe. Arabwa ngo kuriya mu mubonye ngo amuhuranye nawe avuye mu rwara rwo mu Gahwera yaramaze ibyumweru 2 ari mu rwara gusenga kuza gusiga ubwiza pana mahimba turabanye masengesho bataza basenga. Nashaririye tuve mu ducikangiye dufe mu tuntu dafite dushingiro dusenga Imana Bwana Yesu asifiwe. Haleluya biravuga ngo mwibuka babayobora kera ngo bakabwiriza ubutumwa bwiza mwizerikane iherezo ry'ingeso zabo nziza mwigane kwizera kwabo. Kristo ko yarari n'uyu munsi ni kware kozanzwe. Yesu ntarahinduka, Imana ntirahindukira. Yesu ari Mungu ni yule uko yakoranye n'abakera n'ukuntu bagikora gusa twabaye abanyatemekeya. Nicyo kibazo dufite. Uzorara wowe usenga upfukamye usebwire Imana reka kwiyereka gute. Anuva isengesho ryanje manareba agahinda kanje icyo nkwingingira nuko bene wacu bokewe. Gusenga n'urufunguzo rurakingurisha n'urufunguzo. Hari ibyawe bikinzwe byinshi, hari ibyo mu wawe bikinzwe byinshi, hari bikinzwe muri uyu mwana bikeneye amasengesho n'urufunguzo. Salomo abwira Imana avuga ngo Mana nuramuka usikinze ijuru ariko ngo ubwoko bwa bwitwa izina ryawe bakibuka kuzanga ngo uzabumva uri mu ijuru ngo bakibwishirize. Amen. Rero simvuga cyane kandi sizo kubibata n'Imana n'umuhamya ntayivugira ndi magaze imbere yayo. Neza gutekereza ijambo nari mutekereza nari nkoze meditation yari rya jambo rivuga ngo bashaka ubwiza n'icubahiro no kudafa ngo bashakije gukora neza badacogora ngo bazagwa ubugingo buhoraho. Nari ngiye kuryama gutyo nuva ku mwuka mbwira ngo garuka muri salo ngube kutekereza kuri iryo jambo nitekerezaho ngo nje kwisura gutyo ngira gutyo ngo mpumure gutyo mbona saa 11 n'igice zirabaye za mu gitondo. Ariko nari mutekereza ngo bashaka ubwiza n'icubahiro babishakije kudakora neza. Nta kiza kigura akeza kose kazagira gute kazakikura. Nta kitagira sacrifice, nta kitagira igitabo. Urashaka kubona Imana ikora ibitangaza mu buzima bwawe
urashaka kubona Imana ikora ibitangaza mu muryango wawe, urashaka ikeneye igitambo bikeneye. Yakobo ngo yageze afukama, Yakobo muzehe yarapfukama ngo yagiraga amavi yo rero se ngahinduka nk'iki kayihene, ngo yageze afukama kwezi gihe amavi yiwe yabaye nka kundi kwihene, arasenga. Tuve mu tuntu dusenga Imana, senga Imana, senga Imana, sengera abana bawe, sengera umuryango wawe, sengera itoro ryawe, sengera aho utuye. Haleluya. Zabindi uzasuzubona bikinze, zabindi uzasuzubona bikinze wawe, zabindi uzasubona uko ni matora bikinze, zabindi uzasubona mukobana bikinze mu muhana. Niki kikeneye urufunguzo n'uruhe? Ni wasira amasengesho. Mani himbazwe. Yesu ashimwe cyane. Data himbazwe. Data habwe icyubahiro. Data habwe icyubahiro. Data habwe icyubahiro. Bantu barimo gutegura ihuduma, bategura ihuduma ngo tuje mu ihuduma ngo y'amasengesho. Bamara gushika bakaja muri WhatsApp, bakaja muducika ngiye makuru adafite rimwe na kabiri, bakavuga ngo bagiye gusenga. Haleluya. Kera nje sini mukuru cyone kandi sini muto cyane. Nageze mbona mu mahombi ya kera, mwageze mja ku mahombi mukagenda mukamaza mukiwagira mukambara neza. Mwamara ibirato mwageze musiga hariya hanze. Ibirenge wabzogeje abakesho bafashe agatiriti umutiritiri nakabuye bagatsirima inani. Bamara bakaja mu mahombi. Kandi bageze bakora isuku y'umubiri, bamara bakora n'isuku y'umutima. Bakabanza bakihana, bakabanza gusaba imbabazi, bangu tubabarire. Imana yoreka kuvuga gute? Ubu nyina mukuza naze ni ibintu zose. Vanessa Silvesa. Urashaka kubona Imana igaragara, urashaka kubona ubwiza bw'Imana bugaragara, iga gusenga. N'urufunguzo ruzarukingurira, n'urufunguzo ruzarukingurira. Haleluya. Haleluya. Ubwenge bwo muri isi bumaze kwiyongera, nabugezweho buyobeje benshi, kutita kuza gakiza babigize intego, usubije amaso inyuma inashize. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Atukuza Mungu wa milele. Yesu ahimbazwe. Yesu aje gutangiza ministeri yiwe, yayitangizanye amasengesho. Yesu aje gufunga ministeri yiwe, yayifungisha amasengesho. Haleluya. Busha afatwa yarayi Getsemane, ararasenga ijoro ryose, buraca mu gitondo. No gutora bigisha. Kera gahabe n'abadiyakoni n'abandi bose bagaze bagasenga. Nyiri mugenda bakozora, kozora ryara bagenda bakozora n'abakozora. Ariko bagaze bagasenga. Bakavuze ngo singu koko arakwiriye. Mundo warurebana n'abana Sawuli bakora umurimo Imana. Ngo barimo basenga. Siko birizivuga. Ngo barimo basenga ngo ijwi ry'Imana ravuga ngo umwuka aravuga ngo mundo warurebana n'abana Sawuli bakora umurimo n'abataraje bakora. Zaracuramye nzo zaracuramye ugenda gusa ngo nawe musengere ngo barabanye ngo ni bene wabo ngo niki ngo musengere kangahe ngo arakora ikarisa rya bene wabo. Mane tubabarire kabisa, Mane tubabarire. Haleluya. Kane ngo gusenga ngo nugusaba, musabe muzahawe kandi umuntu azasabiza adafite. Bira dufite iyo favor, dufite ubwo burenganzira. Biravuga ngo musabe muzahabwa, mushake muzabona, mukomange muzakagura. Ngo kuko umuntu wese ubwo burenganzira ufite, ubwo burenganzira ufite bwo gusaba. Zabwira abantu babandi bari kugira birukanga bakenda bagokora basengera baratanga amafaranga. Zabwira ijambo nkunze kuvuga, gusenga nta urusha undi gusenga. Icyo turushanwa ni umwete twabishoyemo. Vanessa Silvesa. Ese iryo jambo rirumvikanye? Reka dusubiremo. Nta urusha undi gusenga. N'abandi zo wirwa birukangira unyuma tibakurusha gusenga, icyo bakurusha ni umwete babishoyemo.
atukuze umwami. Nigeze kugira ikibazo ngisengera imyaka 11 Imana yansubije umwaka ukezi kwa karindwi ku mwaka wa 11 nagisengera umwaka wa mbere Imana iranyihorera kuko Imana igira ibibazo igira ibisubizo bitatu igira yego ikigira ndategereza ikagira na oya ariko ndagusabira umugoroba Imana izokurinde tegereza zo kugirira neza. Nagaze mbwira ibintu nkamwira ngo none burashya yambwira nasenga gusenga umunsi nagiye mu gitondo nta numva byakomeye ngasenga umunsi umwe nigeze guzinduka mu gitondo kare mu mashuza yari amazi bene ko ashusha atakonje ndafukama ndasenga Imana vuga amagambo yose Imana yamitera igipindi irambwira naza ngira ngo none nimva muri amashuza ngo namasanga ibisubizo biranye bitwara yindi myaka igera kuri 7 itaransubiza cyo cyato yavuze ngo musengo budasi mudacika intege. Hari ibibazo bimwe tugomba gusuka kuko umugabo umwe yaravuze umugabo wita ngo ni Zakarias gira ngo nyine mu Adventiste yanditswe ijambo rivuga ngo ibiganza bisenga z'umukristo uri ku mafi yavuze ngo amagambo y'ijambo rakomeye ageranya gusenga ngo na verbe nishinga bita ngo ni gusunika push igizwe n'inyuguti zine igizwe na pa ikagera na u ikagera na sa ikagera na cha pa iravuga ngo ni pray senga au until kugeza something ikintu happen pray senga kugeza ikintu runaka gikore sunika. Hari ibibazo bimwe tugomba gusengera gusa tugomba gusunika ugasunika kugeza. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Cyo kibazo nari nte kwiga tobe naragisengeye irambwe ngo uzosubiza iranyihorera ndimukagera mu gahuna ndagisengera iranyimukira iranyihorera ikisubiza 2011 ngeze Kamena cyango ariko sinigeze nshogora narasunitse kugeza Imana ibikoze kubera kuri mu gushogora wewe wasenga umunsi umwe ngo birashize mu Imana izakumviza senga ongera usenge utandukanye gusenga kwawe ubwo rero Imana izagukiriza ubwo gusenga no gusaba ufite ukene gusaba sunika saba musabe muzahabwa mushake muzabona ufite ubwo burenganzira tuvuje ubushizi bwa Mana. Haleluya. Habe n'ubu ari cyo mpanye sunika iyi minsi none mwaka wa kabiri washize mpanga isunika irasubizwa ariko ndagisunika kandi nize kuko kizogera kuri koma nzanga isunika nijoro nkagisunika ku manywa nkagisunika mu modoka ejo bundi naragisunitse ngeze imbarara twari bukeye mu gitondo tuvuye tutareze Masaka ndagisunika mu gitondo bwaza bushagurikana mu modoka ndagisunika niwo munsi yaje mwindimi ivuga ngo igiswahili ndaje nyiruke yaje mu n'ubu nyirimo iyo nyiririmze mukumvira imwe. Haleluya. Bwana nitaingia lango lake na sifa moyoni nitaingia kwa shangwe kuu usabe ariko ngozi mashwayo ngoje kurangiza agakiza ragashikije umvise ko ari amani ijuru gatagera ibyago inzu yubatswe n'umuremyi inkikeza n'agakiza inzu yubatswe n'umuremyi n'inkikeza n'agakiza ituma kureka ukareka satani kakugaragaza gati ukishaka wanane gushaka amen. Satani kugaragaza gati kwishaka yije umuryango wawe igaragaza gati kwishaka bana ngaho bagiye ngaho ngabo ni bande babasambanyi ni bande banyarumogi ni bande babinyuma ni bande biteka mutwe ni wewe wiwanyu ukamushyize kujya mu sawa. Amen. Haleluya. Uko n'ubundi sinda kuyamara nyine reka mvuge guseka ikirya nyuma nimara ibintu bikomeza n'ijoro toshari sinenda kumara isije natangije reka ntangirize ndetse kuri ikirya nyuma. Amen. Haleluya. Iburahimu we tugira icyo utwara umwana wawe Isaka menye neza yuko ukunda inukiza amaso
itagira se tigire na nyina iraremwe nona tata Ozara era forme de vania elera di Hallelujah, hallelujah. Satani yigiza karaza hanga hamu wawe Satani yigiza karaza hanga muzima bwa uremera musabe muzahabwa mushake muzabona mukomange muzakira kuko umuntu wese yasabwe ahabwa ngo nukomanze agakingura biravuga ngo Yesu yaravuze ngo mbese mwebwe wari umuzeyi umwana we yamusaba umutsima akamuhibuye cyangwa yamusaba ifi akamuhizoka ngo none se ko muri babi mukaba muze kugira guha abana banyuziza ngo niko data tazahibiza ibisa Bibiliya n'ukuri Bibiliya si inyuguti n'ukuri Izivuga byose n'ukuri Nigeze gutekereza ijambo ndaba ngo se Bibiliya kwirize tubwira ukuri Bibiliya amagambo izivuga n'ukuri nari nsomye rya jambo rivuga ngo mugaragaze muri dukeya ngo murebe ukuntu nkomora ijuru nkaba kubyemeza ndaba ngo aya magambo ukuri n'ukuri Bibiliya izivuga ukuri aya magambo n'ukuri ndaba ngo kugerageza kuko ijambo ry'Imana rivuga twari utaramye mukani wacu muganga mutekeza gutyo nyamaza Imana nigitangaza yamiza nakamugamoro karagenda gasimbuka kafita gakombe kakiterera mutima urambira ngo nije gusa yatose mu muryango wefo nza kumutegera mu muryango haruguru mutima urambira ngo muhe amafaranga yose mfite nisakasaka amafaranga yose kandi yo nari ngomba guhaha no mu rugo amen ndisakasaka sanga nsigaranye amashiringi 270 nama ngenda bwana Yesu asifiwe nama ngenda naye muheza yose nakunguta uwo munsi hari kuwa kane asiba kuwa gatanu kuwa gatandatu kuwa kare ku cyumweru kuwa mbere nama mbona umuntu hanze anyoheje amadolari 300 tutavuganye tsavuze ndavuga Imana ishatse kumprova contraire Imana ishatse kunyereka ko ari Imana jambo ry'Imana n'ukuri nufata Bibiliya nk'inyuguti zo binyuguti nufata Bibiliya nka logos ubuzima izabuzima musabe uzohaba bitwemeri usabe reka gucika intege reka no kuyobora icyo kubabaza saba niko ufite niko ukanye mu wawe hari ubukene bumeze gute saba zahabwa amen atukuzwe hahimbazwe Yesu hasimwe Yesu hasirwe hejuru Yesu haleluya bwanyuma ngo ndangirijeho iravuga ngo gusenga ngo nukwerekeza umutima wawe aho Imana iba nuguhindukiza umutima ukawukura mu byisi ukawukura mu busambanyi ukawukura mu nzangano ukawukura mu macakubiri ukawukura mu ishari ukawukura umutima wose ukahindukiza ukawerekeza ku Mana amen Bwana Yesu asifiwe sana sinzi ya rahisi uongoza safari mazito ya rahisi ufata umutima wawe wose ibitekerezo byawe byose ukabihindukiza ukabyerekeza ku Mana mu gitondo ukabyerekeza ku Mana Bwana Yesu asifiwe sana atukuze Mungu na yaweza yote katika yeye anitiaye nguvu uhindukiza umutima ukerekera ku Mana kibwira Imana haleluya nuko turi kuririmba ibinyoma benshi tukaba tubagarara ngo nangwizo ntuze naje ubwanje ngo nibyo uwo mucunguzi atazatanga ibindi kice cyacu hamvu byarafasha takarafasha ngo ariko tuze ngo nawe ubwiyo ngo tukaza kubesha no mu ndirimbo
je kuturisha mudirimbo ariko usenga nukugarura umutima wose. Amen. Kagarura umutima, kagarura ibitekerezo byose. Hallelujah. Hallelujah. Paulo wari abikose avuga ngo hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Ngo jewe ntakindi kiratana uretse umusaraba wa Kristo watumye kukwisiba nk'ubambwe kuri nje nanje nkaba nk'ubambwe kuri uwo isi tuye hariya iba hariya hakurya mu kabane ko hakurya nawe watuye hangabaza barangizanye gusa ntacyo bagikorana bimeze nka za bikombo babindi twage dusakuzanywa mu bikumbiranye biri hamwe bikombo by'amazi. Iwe nisi ni ari isi tuye hariya nawe watuye hanga baza bakumburana gusa ntawe washikana umuntu ntawe kubera ko umutima we warahindukiye wose. Amen. Haleluya. Ejo twarimo ejo twari kwiga naratangaye none nzashingeze mu modoka yose umuntu azayerekwa ayiga mwarimu yaza twigisha mwarimu ejo nimugoroba none sinzi ukuntu hagaze ahantu nzamura ukuboko ntera haleluya barambwa so none ngo amagambo arakunejeje ariko niba aruzi cyo ariko nari ngiye mwiyerekwa mwarimu ahayigishwa nyerekwa noneho mvaga kandi yakubiza Imana wabaye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sinzanerekwa. Nangoje kuza kuntanga ngaje kunzanerekwa. Sinzanerekwa. Ayaye kabisa muje kunzusa. Arabizi. Anerekwa kabisa. Ariko shimana twari kwiga mwarimu yatwigisha ariko itabura ngo gutemvuga ikintu cyari kize nyine mbona nka filime kandi imbere gutya. Zamura ukuboko abo twari kuvugira ngo n'ibindi byose kubikora ko nyene byari bishe ariko cyari se kuvuga ninge hari Imana ari nyerese none ndatangara cyane ndavuga ngo se kunguku abantu b'imperuka babaye bati nyinyi wa Galatiya ni nani yaliye waroga ninde wabarosi ari jambo naringe kuvuga ariko narirese ubwo umutekano wanje ko birizwa ngo n'uburugenge nayo nzokureka aho nyindi gifusa kuvuga amagambo yose niteze umutekano muke bindukiza umutima wawe ukure kuri zo zagutegetse ikureyo rekeza umutima wawe gusenga Imana kuko gusenga ukora umutima wawe wose werekeza ku Haleluya. Herekeza ku Mana kwiringira kwawe ukaba ku Mana kwizera kwawe ukaba ku Mana kuko kwawe kutekeza Imana. Haleluya. Amen. Twasomye ijambo ry'Imana ryavuze ngo none se ko aravuga ngo musenge ubudatuza mutarambirwa omba mchana omba asubuhi zingatia maombi omba mchana omba asubuhi. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Nangirije kuri akantu ari umutejo wundi waje kuzana sa n'umwana yaraje ko tumusengere ngo yarwaye ngo senga Imana irambwira ngo banza umubwire ngo yihane ntaco umusengere ngo yihane tubu ndamubwira ngo yengwe se niki tubu ibana wihane asa kugintuza kubwiriza wakoze se ngo yayi nawe suhane aranga ngoma kugintuza aho none wa mugoroba ura ahantu uzagenze gute atangira kuntuzaho ngo ngire ngo Imana ibabare sinsengere umwana wawe utarihana nimba utihanye chukua mtoto wako nenda ondoka aja kuhoka ari hano mama ari kwihana ejo bundi yaje kumpeza ubuhamya kandi umwana we Kenyatta bari bamubwiye ngo ndishoboka nzanze zari byanze Kenyatta nyine byanze yaza tumba katakama kagiriri Kenyatta bakubita bakabura intu baragaragaza bari ariko mama ari gutuba siyakize kuko namusengeye yakize kuko yihaye yagize gute mutima we uhindukije kukoma kenshi nabyo zabindi bibona byanze bigo biterwa bivana nuko kukoma ombi ya wenye dhambi ni kelele mbele za Mungu. Nzavuga niko ndavuga ngo tuzorageza nimba ari ejo nzovuga amagambo 7 azatuma amasengesho y'umuntu abamanya ntegekeye
abamenya ntegekeye amagambo arindwi nuyasanga arimo uzogende wihana siga amasengesho azagirisa biya yavuze ngo dusenge ubudatiza kandi ngo nibwo Imana izakutugira neza na neno la Mungu taendelee. Yes.